bakunzi bate ku Buzima TV tubasuhuje mugira amahoro n'imigisha y'Imana. Bite ku Buzima TV bifurije gukomeza kugira ubuzima bwiza buzira coronavirus. Dukomeze twubahirize amabwiriza duhabwa n'inzego z'ubuzima mu gihugu cyacu, twambara agapfukamunwa neza, dukabinoki kenshi kandi neza, ndetse duhana n'intera. Bite ku Buzima TV nk'uko bisanzwe bagezaho ibiganiro bituma tubungabunga ubuzima bwacu. Muri iyi minsi rero twateguriye video zifasha abiga umwuga w'ubuforomo ndetse n'ububyaza nkuko babidusabye baduha ibitekerezo. Turabashimiye ko badukurikira, bakomeze badukurikire kandi basangize ubutumwa bwiza dushyira muri no video bagenzi bacu batarabona Bite ku Buzima TV. Nta kindi tubasaba ni gukora subscribe, bakakora no kunzogera kugira ngo ibiganiro tubagerejeho byose bijye yibageraho uko tubishyizeho uwo mwanya. Muri iki gihe rero tugiye kubaha ama video adufasha kwihugura aho turi hose, cyane cyane abanyeshuri b'abaforomo n'ababyaza bitegura gukora ibizamini bibategereje muri iki gihe nkuko mwabidusabye. Mukomeze rero mudukurikire, video zacu zizajya zitwibutsa cyane cyane ziri muri rurimi rw'Icyongereza, ariko nyuma y'ayo masomo tuzadushyiraho video ibidusobanurira mu Kinyarwanda uko babikora, uko bavura, uko babikora uri mu kizamini cyangwa se uri kuvura bisanzwe. Mukomeze mukurikire rero, mukande kuri subscribe ndetse no kunzogera mubone byiza tubagezaho. Turiza ko tuzagufatanya kandi ibizamini twazabitsinda neza. Murakoze. Hello nurse students and midwives, you are welcome to this presentation. Today we are going to see how to ask chief complaint to the patient. First of all, let's see what is chief complaint. In your patient's own word, document the chief complaint. The chief complaint may be elicited by asking one of the following questions. So, tell me why you have come here today. Tell me what your biggest complaint is right now. What is bothering you the most right now? What is giving you the most problems right now? If your patient has more than one complaint, discuss which is the most troublesome for him and document the complaint in order of importance. Immediately after receiving the chief complaint of the client, obtain the present health status. Obtaining information about a patient's present health status allows the nurse to investigate current complaints. The mnemonic PQRST utilizes a structure format for information gathering, including evaluation of pain, and provides an efficient methodology to communicate with other healthcare. What PQRST mean? P, provocative or palliative. You may ask, what makes the symptoms better or worse? Q, quality. You may ask, describe the symptoms. R, region or radiation. Where in the body does the symptoms occur? Is there radiation or extension of the symptoms to another area of the body? S, severity. On the scale of 1 to 10, 10 being the worst, how bad is the symptoms? Another visual scale may be appropriate for patients that are unable to identify with his scale. 2, timing. Does it occur in association with something? Example, eating, exertion, movement, etc. Thank you. Ni ikihe kibazo ufite muri kano kanya? Kano kanya ni kuribwa hano mu maguru, hano mu rukenyerero, ariko cyane cyane kuribwa hano.
urimo aribwa mu maguru mu rukenyero ahakubaza cyane cyane ni kuruta hano ni he ni hano ntabwo neza turebe hano gutya hanyuma se aho hantu hari icyo ubona ukora uburibwe bukagabanuka cyangwa se n'icyo ubona ukora uburyo bukiyongera? iyo shonje cyane iyo shonje wowe ngubu ntarangiye ikintu ufatisha ahantu gutya harandya cyane kurusha gusa harandya cyane nanone niyo maze kurya agaca nk'amasaha 2 nabwo harongera hakandya harakurya cyane nawe. Wumva uburibwe se bumeze gute? Wumva bumeze gute? Wumva ari nk'ubushye, wumva ari nk'ibintu bigufashe, wumva ari nk'ibintu bikujomba, wumva bumeze gute? Uburibwe n'ufite hano nimba nk'urusenda rurimo gushya naba nabiriye bitewe n'ubusa numva rujemo rukunwe. Hari ahandi ubwo buribwe bwo mu nda bugera cyangwa nari mu nda gusa? Hari ahandi wumva bugenda bukajya muga iyo hashize nk'amasaha bimaze kurya hano gutya no harana naho mu bitugu harakurya amafunguro tuba twaturiye asinziriye. None ubwo wumva uburibwe se buba bungana gute? Hano rero iyo tugiye kureba uburibwe ukuntu bungana tubara ku 10. 10 ni uburibwe bukomeye wumva utakwihanganira, hanyuma 1 kugera kuri 3 ni bwa buribwe wumva buza ariko cyane ko ntabwo ukeneye imiti cyane bihambaye, ariko kuri 4 kugera kuri 6 ni bwa buribwe wumva kuko bwumva ariko ukeneye imiti ariko budakabije cyane. Kuva kuri 7 kugera kuri 10 ari uburibwe bugiye bukabije cyane kuko utabyihanganira. Wowe iyo no gukurya ubu ngubu wumva ari kurya bingana gute? Nka 5. Ubu ngubu urabara nka 5. Nka 5. None se nijyari uburibwe se bwiyongera ryari, biza ryari, ni mu gitondo, ni nimugoroba, igihe cyose? Ntabwo ari igihe cyose cyane cyane iyo ushonje nko mu gitondo ntabwo umuntu aba ashyira mu nda cyangwa mu masaa 5 birazamuka n'igihe umaze kurya. N'igihe umaze kurya ubwo nabwo birongera bikaza mu masaa 7 nimba ndariye nko mu masaa 6 nyuma y'isaha yo kuriye rirakurya birangira gutya. Sawa. Murakoze kudukurikira, mukomeze musangize bagenzi banyu izi video. Muri iyi minsi nta zindi video tugiye dutegura, tugiye kubategurira video zitwibutsa umwuga wacu kugira ngo zifashe abanyeshuri batabonye uburyo bihugura cyane kubera coronavirus aho bari bongere bibuke. Ndizera ko bizafasha kandi tugatsinda ibizamini byacu neza, twese dukomeye tugira ubuzima bwiza. Bonne chance.